Hrvaška policija pa je po tednih lažnih groženj z bombami v vrtcih, šolah, trgovskih centrih, bolnišnicah in drugih javnih institucijah prijela 3 osumljence. V Pločah in Zagrebu so aretirali mladoletnika, stara 15 in 17 let in 19-letnika. Mladeniči so razposlali več kot 750 lažnih sporočil o podtaknjenih bombah. Trojica je krivdo priznala in je trenutno v preiskovalnem priporu. Med seboj se ne poznajo, so pa sodelovali v spletnih klepetalnicah, kjer se je rodila ideja o izzivu v obliki grozilnih sporočil. Trojica bi lahko bila obtožena resnega ustrahovanja prebivalstva, najstarejšemu grozi do 8 let zapora. Mi nakon ovog slučaja moramo poslati vrlo jasnu poruku, prije svega onima koji možda planiraju nešto tako u budućnosti, da im se to neće isplatiti i da će kazna i odgovor pravne države i odgovor Hrvatske države u cijelosti biti takav da im to više ne bi trebalo padati na pamet.